салому алайкум дӯстони азиз. бисёриҳо аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10 000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯй ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд, шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва 100% зарари псариязро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. чаро хести? ҳоло захмат пурра сиҳат нашудааст. агар намехестам, ҳама инро чӣ тавр медидам? аз он ҷо чӣ тавр раҳо шудам? мо каме дуртар аз макони ҳодиса меистодем. ҳамин ки тирпаронӣ сар шуд, ҷониби ту шитофтем. бо чархбол туро ба ин ҷо овардем. чизе ба ёдам нест. танҳо каме садои чархбол ба гӯшам мерасид. ҳама ҷо мисли дузах буд. ба гумонам явуз асабӣ шуд. на танҳо асаби қариб ки девона шуд. онҳо мехостанд ки қумандонашонро раҳо карда туро кушанд, вале мо нақшашонро барбод додем. драган, аҳсан ба шумо. туро ин ҷо овардем. мо ҳамин ҷо мемонем, сипас бармегардем. туркҳо ба он ҷо баргаштан мехоҳанд. мо як муддат ин ҷо мемонем. ин ҷо бехатар аст. ин пойгоҳро ёд дорам. нақша инро ман худам кашида будам. кайҳо боз мо ин ҷоро тарк карда будем. ин яке аз пойгоҳҳои писандидаи ман буд. чанд рӯз боз ман ин ҷоям? зиёд не, якчанд рӯз мешавад. туро хунат зиёд рафт, бояд каме истироҳат мекардӣ. барои ҳамин нахостем ки туро бедор кунем. хуб, аҳволам хеле хуб аст. ба ман силоҳ диҳед. силоҳ? ҳа, силоҳ биде. ҷамъ шавед, ҳамаатон ҷамъ шавед. драган баргашт. алмудар дубора баргашт. акнун ман ин ҷоям. рафтем драган, худатро монда накун. دوست به تو سلام گفت. برای خبرگیری تو به اینجا می آید. چی طور؟ برای واخوردن به اینجا می آید؟ تو برای وی آدمی در کاری هستی، این را می دانی؟ اکنون می دانم. وی به تو یک تحفه روان کرد. چگونه تحفه؟ یوز قراسو دردم مرگ است. امروز بهترین روزی حیاتی من است. آدمانمان این نوار را روان کردند. عضوهای درونش تمام شده است. البته که چنین می شود. او باید کیها باز این جهان را پدرود می گفت. تا زنده ماندنش خود معجزه است. با قوت است. یک به احوالت نگر یوز. من به تو نگفته بودم که این زهر تو را آهسته آهسته می کشند. گفتم ولی تو مرا گوش نکردی. اگر یک مراتب مرا گوش میکردی، اگر یک مراتب در نزد من سرخم میکردی، با تو پازهری آن را میدادم. پازهر؟ در دستم پازهری هست که ویروسی بدن او را پاک میکنه. تلفن داری؟ دارم. با یوز تماس گرفته میتوانی؟ حل میکنیم. عالی.
کی میداند حالا دوستانش چقدر غمگینند. نتیجه مبارزه با من همین است. انا تو در دم مرگی و من باشم در آزادی اما زنده و سلامت. زنگ زدم. بفرمایید. خانم پرکرور،